Abariisa na munonga abari kuriisa zento mu biju nibaferwa kihango mu sente hamwe n'obwire obu barikuta omu kuriisa konka abakugu nibagira ngu obwa hati ente noobaasa kumanya ekipumo ky'ebinyansi hamwe n'ebirungo ebirimu okurabira omu tekinologiya eya Rumen 8. Kati software eno eri calculating mu background nti ente ey'obuzito bweti n'amata bweguti ne age bweti yeetaaga okubanga eri emmere erimu energy bweti, erimu protein bweti, erimu ne minerals bweziti. Ekintu kikuru munonga omwanya gw'okufaga seetura ente okagirgaho hati bariya buri kimwe nibamanya omugasho gurimu kandi bareeba ngu ente yakitunga. Abantu bagira knowledge egyo ne bakola ebintu biyikire ekyo nekyongeza omu production, and one of our outcomes ninga ebigendererwa biitu ekyokubanza n'okwongeza production oba productivity y'ente. Abakugu okuruga omu kitongole kya SNV omutide project bariyo nibahendera emyaka eyibahereze nibakwatiraho abariisa omu Ruburengye rw'Izooba babiri kandi abo babiri mbahwera babakwasisa ekitongole kya gavumenti ekya Direct Development Authority okugumizamu nibareebuuza abariisa aba oku babiire nibabahwera. Abariisa weena okabiire nookozesa akataka kawe nakakiri nakinja kayine at least kubiikira ki kuhunukira obwire bw'emusana obwire bw'ekyanda ente zikareka kufa kandi okaguma obwire obwo nibwebere kuberya higuru kokugireberera obwo kugireberera nikukwekwa. So itwe SNV tugisima abokuba kaka support ekyo kwanze katwa seed varieties munana z'ebinyansi ezitukugisimira etwiri equipment tukatutura kutemese jambiye ebinyansi because ntuha green ntuha 50% silage 50% dry 50% fresh. Arikukurira ekitongole ky'okureebuuza omutindo gw'amate abwa South Western Uganda yahiga okugumizamu barikukwatiraho abariisa aba okwenda ngu bakatungura omutindo gw'amate. Amate gito atu mu ihanga ntuproducinga ninga ntuine liters 3.85 billion somwa konka target yitu nokusya liters 20 billion. So tuine target impango munonga na His Excellency President akataya making sure ngo twasya 20 billion atu mushana tukatwa titine mate konka SNV kuyatushomese kwizire kuyatushomese kutwatungire bicorebi hati ente twatunga amato mu mushana ubwiro bw'abantu batine mate ituntu batwina mate. Emirimo y'ekitongole kya SNV eriyo nekingwaho omu Uganda kandi aba nibagira ngu abariisa biine kugumizamu n'omuromo ogu barikukozesa abakugu abo babaheriize. Ndi Michael Tumwakire abwa TV West Agacencwire.